Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphilayo. Mina ngizocela kuwe-ke laphana ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke lapho-ke cindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje okhishini esenti elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke songakwenza nje lapho ucindezele ibhathini nje usubscribe njengamanje-ke udaba kulethele lona namhlanje sekuvele-ke umlisa-ke laphana-ke wakhuluma-ke wadedela ibhomu-ke lemfihlo-ke laphana-ke ngoJacob Zuma-ke mayelana nokudla izimali nokuba yisela-ke waze wenza isibonelo nangongizwe-ke mchunu-ke laphana. Kodwa-ke angifuni ukuthi mina-ke wezwa ngami phela nje into engizenza nje ngizokudedelela ividiyo-ke uzizwele wena-ke ngawakho-ke amadlebe. Ngizocela kuwe laphana ukuthi-ke masuzwile-ke le video-ke ungene ema-comment section-ke ufishiye umbono wakho usicabangani-ke wena-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicindezela nebhathini nje usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje okhishini esenti-ke elimnyama-ke leli-ke nawe-ke le video-ke awuyithokozele. KwaZuma wena lo yena umthanda kakhulu uyisela naye weba hayi kancane kakhulu ngisho ngamdefenda ngisho ngangizonda naye weba all politicians steal from the masses kungenasidingo just for the fun of it. Ningithuke ningizonda ningangikhulumisi ningiblock I don't care. Yisela uZuma njengabanye bonke all politicians amasela. So uma ngabe umfana Mchunu athola ithuba lokwenza imali, even though vele leyo mali kuyena useless because uyayibhubhudla imali ukuba baseyintweni ey'ningi beyifaka imali wayibhubhudla ngiyamazi, but alokho akushintshi ukuthi yena uyitholile and kumele ayithole. Nami ngisho kwathiwa bengingathiwa ngimthuke khona kade ngimtusa makuthiwa hayi ngimthuke uZuma nali million bengamthuki impela khona kuwumuntu engithi ngiyamthanda bengingamthuki impela. Wenze kahle wena othi wenze kabi mnikeza imali ayinikwe lapho kwi-ANC 2 million rand. ANC spends billions on campaigns. I-million alilutho nje ukumnikeza manje-ke for indoda enesithembu ney'ngane eziwu-$700 million. I mean i-million kuyena could help here and there. Hawu kwenze kahle akancane futhi ukuthi abize i-EFF ithi i-EFF now 2 million hamba manje uyothuka i-ANC ayithuke futhi i-ANC kungabi ndaba zalutho kwayona i-MK ijike iphinde imbize aye kuyona afike ayitshele ne-EFF ukuthi hey sengingapha manje ngeke sizwe ngani nina thina siyi-MK City. Well, as long as khona imali ubani ofuna ukulamba isimo somnotho sinje futhi njengoba reckless kanjena-ke financially ungamsola kanjani?